Okuza kuhangura ekisere kyeki bakasitoma babene betaba mu kazano k'okusingura kandi omu bigabirwe harimu ente, embuzi, enkoko hamwe n'ebindi. Niwakirizeho kubika munonga sente nyingi akaba hariho empaka zo okugaba ekisere kyeki kukorirwe aha mataagi gabo goona. Twagarura abantu boona omu branches zitu zoona kora norya omuruti hamwe na head office kurugiirira oku babaire nibabika habwokuba n'omuchwe gwitu buri mwaka kugarurira ba clients bitu. Hoona bamemba ba SACCO bashabire kwetantara okushohoza sente nyingi omu kiro kikuru eki obwo abaana bari kugaruka aha mashomero omu kokubanza. Abantu bitu bamemba bitu hamwe n'abantu mwena turiyo nituza omu biro bikuru nimbashaba mutakyemariramu munonga mugire kakya kumwaryaho ezindi muzibike habwokuba turiyo nituza kuhumurira abaana hamwe n'ebindi bintu by'entunguka ebirikuza kwija. Jacqueline Nayebare kuruga omu ruka rwa Bugashe omuri Nyakayojo niwahangwire ente bwanyuma y'okushanga ngu niwabirabikire sente nyingi na SACCO ayitaage lyakora norya. Obwire bukye bumaziremu ndeeba wariyumva guragye munonga nagera no kushemerwa komani akuba ekyambebwe erizooba natakumamukiza kumpemba nimbasiima munonga. Aba abantu babingi abakubaasa kujoyininga SACCO habwokuba nizikira kuyamba abantu munonga kuba kubaasa kugira obusente bwaguma mbasevingaho bukye bukye okaguma notayo tokamanya obusente obwo nibwo kwakwiza kukuyambaho ninga hiinaho kubaasa kwija n'obwendera omu maisho ubwo muhereze cyabagatuza kuyamba nakyo Adolphe Ireka, TV West, Agachenchwire.